Welcome to Waynfield. This is Waynfield High School in Waynfield, New York. دا د Waynfield High School دی په Waynfield, New York کې. The boys are Bob Logan and Mike Young. هلکان Bob Logan او Mike Young دي. The girl is Gloria Rivera. او جینۍ Gloria Rivera ده. Bob: Hi, are you new here? Bob وای: ته دلته نوی یې؟ Gloria ورته وای: Yes, I am from New York. ها، زه دلته نوی یم. زه د نیویارک یم. Bob: Oh, welcome to Waynfield. I am Bob Logan. Waynfield ته خوش آمدید. زه Bob Logan یم. Mike ورته وای: And I am Mike Young. او زه Mike Young یم. Gloria ورته وای: Nice to meet you, Bob. ستا سره په لیدو خوشحاله شوم Bob. Nice to meet you, Mike. او ستا سره هم په لیدو خوشحاله شوم Mike. My name is Gloria Rivera. زما نوم Gloria Rivera دی. Bob ورته وای: Nice to meet you, Gloria. ستا سره په لیدو خوشحاله شوم. Mike ورته وای: Yeah, nice to meet you, Gloria. زه هم ستا سره په لیدو خوشحاله شوم.